الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi mga palanggungan din kami agama Islam, labi-labi na yung mga sila amuin timutundan apakarajaan ini sibuda yan kamo ha aikom niyo yan iwan sin simusugpat lang ta Facebook, YouTube. Dalam doa kan yung katan, murah-murahan, pagbarakatun kato, tanyo sinallahu ta'ala in waktu na to. Abiyayaon. Jadi, kita pengajian, daing ha Quran, maha mulia, daing ha suratul Ma'idah ayat hagpo tagunong, farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Dengan ayat ini beta katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala in kababayaan niya, haipon niya, bang dapat amin maurul nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amin makadawhat sin sarayaw-rayaw parasahan sarayaw-rayaw kabuhi dito haadlaw kana-kana. Yan amoy in bang biya kato iya ang anangan sin Allah Ta'ala haipon niya amin matukman to pa amin karidaan niya. Sampai na mayta si hadis Qudsi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haraak niya pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi ana urid wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. In lam tarda bima urid, at'amtuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Beta doon halaw mansin hadis ini, hadis Qudsi, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ing ipon niya. Sa kauna tiap-tiap hambok din kato tanyo, subay sumambag sin pagtawakan niya. Sarta na mayta in Allah subhanahu wa ta'ala sin in parkala pag-agama na kita niyo in maghinang pakanya sin parsukuan na to. Amuin labi-labi na tuod, kakahinang amuin sabab sinhi kahidayat sin Allah Ta'ala kato niyo. Bang kita kahidayatan na murah-murahan, madawhat na to in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta niya ron ni ipon ko, aon lang niya kabayaan ko. Damit yan aon daysab kabayaan niyo. Nabangka mo lang niya magrida sin kabayaan ko na doon takamurihilan kasanangan.
papagdayahon ta kamo. Doon hakatanaman niyo, na bang kamulong na rin magrida sing kabayaan ko. Doon ta kamo pananamon sin amuin di niyo kababayaan. Ano man sing gumiini. Doon ta kamurihilan kabugat sing kabuyanan niyo. Doon ha ini bang kamuri magrida sing kabayaan ko. Sarta lang niya roon haon, way roon dalaw niya maagat amurain kabayaan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way roon da juma to uno-uno, haipon niya wat malengkan amurain kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan, subay na to ini amuin inu-inuhun ingin hawawaran na to. Biyay ta doon hay ni kato sintuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Ma'idah ayat ang putagunom. Sin in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun sabab niya sinay kahidayat niya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siyo-siyo na. Siyo-siyo na makad doon amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, matuk kita niyo madto pa amin dan kasalamatan. Dan amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bangkitan niyo miyagad doon hatiranan yan na pagwaon kita niyo sin Allahu Ta'ala, daing hakatigid luman sin pagbaksiyat, daing hakatigid luman sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na hidayatan na kita niyo sin Allahu Ta'ala, maun paraan sa buntul-buntul, amunin agama sa lingkat-lingkat, agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, agama hipo sing kasalamatan. Wayroon doon haon gaggat lang ta jumato hatiap-tiap hamuk din katutan. Amo yan mga katautay manghuran. Haagam Islam. Sa babintanda niya, Asura Fussilat, ayat ka-patantag 2, Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Biyata doon hayni sin Allah subhanahu wa ta'ala in kitab mahamulya, amna in Quran, la ya'tihil batil. Wayroon gumawa dahin kaniya kabatilan. Sabab biyabay niya imbatal. Biyabay niya inhinang kasabunnalan. Hasabab yan, kita niyo rin magpi sing kabayaan na to, bangunin pion na to. Unin pion na to kabatalan, unin pion na to kasabunnalan, yan dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in gaos, himinang kaniya. Iban dihil kato tanyo in pagpi, sing kabayaan na to, dihil namikyan sin Allah ta'ala kato tanyo in pagbaya. Hasupaya into pakaradyaan ini, na bang dumatong hadlaw kana, bukay kayon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya in pakaradyaan ini, bang hauno ring ha to pakaradyaan ini, in napatudyo na to, napaamo na to, maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kain ini tudyo na to. Harap maun paamin karuwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hakabatalan. Impagyanon batal din kato tanyo. Sabab kita ni mag-amal sin hinang, marayaw ka atawa mangi. Nabang daw, taagaron ta sa ding Quran mahamulya, la ya'tihil batilu min bayna yadayhi wala min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Karena in Quran mahamulya,
piyanaog sinallahu ta'ala in nagpanaog kaniya marikato taniyo daing hatuhan sangat in ingat manghukum iwan sangat in ini kapupudjihan kaniya karena ingkatantan hirihil niya kato mahinang sabab muna hikapamudji na to po Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang kita yaon na halawman niya in kita sambil malapay pudjihon daing hapar sababan sing kita sin siyo na manusia kaya saksian in hinang yaon kapupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Nahasabab yan in Quran mahamulya biana sinagi bat inyaon ni maog daing ha Tuhan amoy in sangat in kaadilan sangat in hukuman daing kaniya sibo daing kaaunan daing ha amin ini himumungan iban hainang inyan katantan hamidun bimakna mahmud amoy niyaon katan in kapupudjihan ha ini pangdaakan sinallahu ta'ala amin magbing kanya in pamudjising kita karena in katantan marayaw bukon siya kabatilan inyaong katan hikarayaw kato tanim sarta doon ha mga pakaradyaan pianglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala halawm sing Quran damikyan mahinang sabab sin hikapamudji na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan in pakaradyaan jumato hasiyo-siyo in magrida matuk maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in siya makadauhat sin ini kalabihan daing hatuhan na to Rabbul Alamin amin wayroon laung taroon haon ini kami ang kahampitan niya wat malaingkan inyaon kasalamatan sadya dan di halaw man sing gumiini labi luwa na tuod dito hadlaw gana-gana. Nasabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala wala kita piyasaran sin kita in maglawag sin uno-uno kakahinang amin hasupaya kumugdan maun pa amin karidaan niya nagdaak siya rin ng mga ipon niya. Pini niya ang papini. Amin magdasing kabayaan niya magpasampay. Palauman sinpia panjari niya. Hasupaya kalu-kaluaw daing kanila makatayma. Daing hapagtayma nila. Amin maurul nila madtumadto. In kakahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo dahimubungan nila. Iwan sin amin amal nila. Matuktudyo maun pa amin karidaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Beta katot taniyo. Sa suratul Tauba ayat hanggatus tagkauhan tagwalo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ajizun alayhi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Na bunal-bunal tuod di matong na maun kaniyo indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pini ang papini sin Allah subhanahu wa ta'ala dain kaniyo daing ha manusia pagkahiniw. Sibo kamu manusia. Daing kaniyo, amin nagbawahasa simbahasa niyo, iwan, kikita niyo in kakahinang niya kaya jajakahan niyo, ni iwan sindayaw, doon hayan, hasupaya kapamintangan niyo in uno pakaradyaan daing mga kignot kaywal niya, bang siya magdaak inhiraak niya bukun daing kaniya, inhiraak niya daing hakaridaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang wanto mga katawtay manghuran, agama Islam,
na pinisin Allah subhanahu wa ta'ala daing manusia. Hati niya, inkatan si mampay reng ha Allah subhanahu wa ta'ala pangdaak, lima bay reng hariaak niya. Doon na to kaya ingatan sin inallahu ta'ala nagdaak kato, sinuno na piyang daakan, sababin nagpasampay amin daak niya. Manunjo kiroon hayan, ingkatan ta si mampay kato kakahinang atungod pag-agama, suway kita nyuri mutas daing habiyay ta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway kita nyuri himinang sin hinang katanaman na to, suway sadya amin katanaman kabayaan sin Allah ta'ala, supaya madawkat na to inrida sin Tuhan na to Rabbul Alamin, karena ini kasud surga bukon laun sin Rasulullah, pasal sin taod sin amal na inang, da sumagawa, ini kasud surga, pasal sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya. Amo yan, mga palanggungan sin kami, haagama Islam. Nakasabab ito, in hinangon sinambok pambok din kato taniw, hakabuhi na to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyak na sin agi, pini ang papini, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil na may takato taniw, hahadis niya, kharajtu min nikahin, walam ukhrij min safa. In ako, biyagwa sin Allah ta'ala, daing ha, ini pakandangan sin ina ko, labay ring hapag nikah. Hati niya, nagtiyaon haaturan sara. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ako lang niya, nakakuha daing halaw man sin pakandangan hina ko, labay ring hapag maksiyat. Hati sin pagmaksiyat, amin way roon, long ta, naon doon haon inaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pagtiyaon. Kana sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na may siya, an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyam. In lang niya pagtiyaon, inyan, dahin ha mga sunnat ko. Dahin ha mga sunnat ko. Inisin pagyanong sunnat, min tariqati, hadahanan ko, amin piyatatarang ko kanyo. Hati sindahanan niya, panghindo kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sababin siya daak. Ingkatan hibayta niya piyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di siya magbabayta, bang bukon daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod paparkala pag-agama. Sampai siyak siyan sin Quran mahamulya kato niyo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di in Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabtangan, sin uno-uno na kabtangan hipagkabtang niya, buat malaingkan inyan bukon labay ring hahawan niya, atawa pagbaya sin siya, buat malaingkan inyong katan, dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan wahi, piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sibo da Quran, sibo da sun ini hadis, sibo da hadis kudsi, inyan katan daing hatuhan na to Rabbul Alamin, bukod daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kandiri niya. Amo yan, mga katawtay manghuran na kama Islam, insuway, hatihon na to. At sabab yan, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod paraak niya, ha Suratul Ahzab, ayat kauhaan tag-isa, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah
wa dhakara Allah kathira. Biyita doon hainisin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuot. In kaaunan niyo atawa in kaaunan sin kamu piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala daak din Allah subhanahu wa ta'ala uswatun hasanah. Sarayaw-rayaw sisinguran. Sarayaw-rayaw uupihan hinang. Sarayaw-rayaw pangaddatan. Sarayaw-rayaw pag sumadjah iban sing kamu. Pagubos liman ka na yarjullah. Kahisiyo-siyo na in nagaangot duma magbay mata iban sin Tuhan Rabbul Alamin na adlaw ka na. Isiyo-siyo in mawaya sumampay siya pa Tuhan Rabbul Alamin da hindi halaw man sing gumiini mabot madto pa adlaw gana kana amo na in adlaw kahinapusan wal yawmal akhirah wa dhakara Allah katsira. Na ini katantan mga katawtay manghuran haagam Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magliat waktu impanumtum niya patuhan Rabbul Alamin amo hindi nato agon kakausan singuran misan papuspusing kaagin nato simingod way roon makaliw kaniya way misan maka tupan kaniya way misan lawta makasuok kakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ang indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniya angot ka to sintuhan na to Rabbul Alamin, mahinang kita niyo lang ta ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahinang kita ni ummat. Imaghinang sinyan katantan kita niura. Haon uruunhan kita mahinang muna sabay kita makasunod di ayat ini. Lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yan, nahalaw man niyo daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapatut uupihan, mapatut singuran, mapatut pagtaatan haunong pakaradyaan halaw man sin dunya ini. Karena in dunya ini, tatanong man, sintianum dinto na to makawaimbong nga haadlaw akhirat, haadlaw kahinapusan, adlaw amin way nabingan sing kita maripababaw sing gumi, karena way roon nabalikan, bat bang malun na ingumi, malanyap na ingkatan, way na makapinggumi. At sabab yan, pahinangan sin Allah Ta'ala rinto adlaw akhirat, amo na in gumisin adlaw akhirat, inyan katan paghulaan sin, mga sila, amoy in kiyaridaan sin Allah Ta'ala, da hindi halaw man sin dunya ini, sampay sagpak law tamad to pa adlaw gana-gana. Nasabab yan, in ini katan bang tawiya kitaon indiara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in dua pakaradyaan atawa dua biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil piagbin niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Ipagbin ko kaniyo indua. Siyambot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'ain. Dua pakaradyaan. Bangniyo ini paganggautaan manggayong kung kamuroon ha amin biyeta sin dua ini di na kamu malawong salama-lama. Nahati niya roon ha jakab tangan ini di kamu malawong salama-lama. Bangin mano siya nalawong, tiuod niya naglawong-lawong. Sa rabiaon to'y aon asal, biya pa itakato, sinasupaya kita malawong.
natiud ta na wala kiyawa. Intiyatagaran sin Allah Ta'ala kato niyo inrida niya. Kuno siya magrida, bang nato kiya yung piat ang gautaan induayaw. Sarta nang gayunggong kita niyo roon na amin aturan, piyang hindu sinduayaw. Kana indua ini amo na sahaya sin ilmu, mag-ilaw sin jantong sin tiap-tiap, ipon sin Allah Ta'ala, bang siya nagdara sin ilaw ring halawman sin Quran, iwan ding hasun na, di siya malusot di halawman sin gumi ini, at inyari siya makahinang sin katan karukalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insahayayaon amuin hipag-ilaw sin nyawalihan sin hamok bukmin, amuin di makaus-us injasad himiwal, bang bukon doon matusi marayaw sin nyawalihan niya, mapaamo roon ha amin kakahinang kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga katawtay manghuran ha kami Islam, tiyo-tiyo pangadjian, murah-murahan, makatayma kita niyo marayaw sin mga pagpatumtum yadto, yan dahin ayat, siya sabot sin kita niyo katantan, muna-muna rin ha suratul Maida ayat ang putagunum, parman sin Allah Ta'ala, yahdi bihillahu manittaba ridwana, subulas salam, wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nuri biidnih, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Demikian ayat ng hasura Fussilat ayat kapatantag 2. In Quran mahamulya la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Demikian yari in parman sin Allah Ta'ala amoy in namayta sin daak niya bang hisyo. Pini ang papini niya. Suratul Tauba ayat hanggatus kawan tagwalo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Demikian Suratul Ahzab kauhaan tag-isa ayat atau hika kauhaan tag-isa ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Mahuli manghumbay dako kanyong katan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.